Yambote, Gizambote, vamos kututala una tutondele, kwendiko sito mukena, sito longandinga zeto, sito kaisa pangi zeto, ibo sito tata mana. Nzolele vo, ok, tinha um problema técnico aqui, já deve estar melhor. J'ai un problème technique ici, ça doit marcher maintenant, je m'excuse. Live, c'est toujours comme ça arrive parfois. Donne-moi une minute s'il vous plaît, je vais résoudre la situation. Ok, ça marche, je crois, ça marche. Sorry, we're going to carry on. Bear with me. Okay. It's okay now. Okay. We're on the move now. Okay. Thank you very much for being patient. Yes. We are going to say hello to our brothers. Vamos cumprimentar nossos irmãos. On va dire bonjour à nos frères, en Kikongo, bien sûr. Tata Kitusisa. Kunanzo mavimpi, Ingeta, tuna mavimpi. Yeyenu, Oye, tompe tuna mavimpi, tutondele. Ngwa makese. Kunanzo mavimpi, Yeyenu, Oye, tompe tuna mavimpi, tutondele. Ok, vamos tocar le vídeo. On va passer la vidéo sur la chanson. C'est une vieille chanson, alors on va essayer de copier, noter, si possible. Vamos tentar escrever alguma coisa. Vamos ouvir a música. Momento. Un instant. Momento, vou tentar falhar um pouco aqui. Yeah. É uma música muito antiga, uma música velha, mas é Kikongo. Ok, então vemos screen. Vou já. Estamos prontos para tomar nota, né? On est prêt pour écrire, hein? Juste, mais c'est bon, hein? Attends, c'est vraiment la musique Congo. Le merveille du passé, hein? Imba bange mama, yono kumbwa ne mata imba bange, mame ya yenga kero mayaya. Imba bange mama, yono kumbwa ne mata imba bange, mame ya yenga kero mayaya. Imba bange mama, yono kumbwa ne mata imba bange, mame ya yebirimo mayaya. Imba bange mama, yono kumbwa ne mata imba bange, mame ya yenga kero mayaya. Imba bange yono kwanda papa ndeke mbata kya mwene kwe, nembane kagero mayaya. Imba bange mama, yono kumbwa ne mata imba bange, ya yenga kero mayaya. Imba bange mama, yono kumbwa ne mata imba bange, ya yenga kero mayaya. Imba bange mama, yono kumbwa ne mata imba bange, mame ya yenga kero mayaya. Imba bange mama, yono kunda tele yo imba bange, mame ya yenga kero mayaya. Imba bange mama, yono kumbwa ne mata imba bange, mame ya yenga kero mayaya. Ya mwene kwe mama, yono kunga bukila ya mwene kwe, embane birimu mayaya. Imba bange mama, yono kungwa ne mata imba bange, mame ya yenga kero mayaya. Imba
kungwa ndemba taimba pange mame yayenga kero mayaya. Imba pange mama, jono kungwa ndemba taimba pange yayenga kero mayaya. Imba pange mama, jono kungwa ndemba taimba pange mame yayenga kero mayaya. Ça va? Je peux répéter encore, hein? Posso passar vídeo de novo, né? En fait, j'ai rien écrit. Je pense avoir un peu compris, mais je suis pas sûr. Ok, Je suis pas sûr, mais bon. Alors, je vais chanter pour vous maintenant et vous allez comprendre. Attends. Attends, ça c'est pas la musique, ça c'est autre chose. Un instant, ça va venir. Mas quer se escrever alguma coisa? Bom, não sei se escrevi bem, mas escrevi alguma coisa. Tenta então. Bom, eu escrevi Iva Vangue Mama Toma Kukwanga Vata. Depois. Toko Mayaya. Tá bom. Não se preocupe, tá bom. Ok, moi je vais chanter maintenant un peu. Alors, papa, vous allez écrire parce que vous allez comprendre. Kimva Vangue Mama. Njona Kimva Vanga. Kimva Vanga. Kimva Vanga. Kimva Vange Mama. Njona Kungwande Mbata. Imva Vange. Kiamweneko. Ok, muito obrigado. Ok. Ah, c'est mamie qui dit bonjour, hein. Salut, Kiambote. Kiambote, mamie. Regarde, mamie, vous savez dire la tête qui approuve. Ok, papa, tu as écrit quand même, hein. Bon, ben, si j'ai compris, parce que Gloria, c'est bon, c'est sa langue, elle. Donc, si j'ai compris, c'est Kim va vangue. Donc, qu'est-ce que tu dis, maman? Qu'est-ce que je suis en train de chercher? Qu'est-ce que je cherche? Va se chercher. Va, dans ce sens, se chercher. C'est pas ça. Ben, j'ai pas compris. Qu'est-ce que je suis en train de chercher? Ouais, c'est pas ça. C'est ce que je cherche, donc. Bon, elle joue un peu, hein. Ok. Tout en délai. Mélanette Fall, ok. Tout en délai. Ah, ok, mamie, elle est en train d'écouter. Muito bom. Yambote, mamie. Qui moyeneko. Au fait, il dit, je suis en train de chercher quelqu'un pour me frapper. Je trouve personne. Je cherche un courageux pour venir lutter avec moi, non? Ok, ele está dizendo que estou à procura de alguém que vem me dar chapada. Não vejo ninguém, quer dizer, ninguém tem coragem. Mas está a procurar alguém para dar chapada por quê? Pronto. Olha aqui a mami. Mami já quer. Ok, tá bom. Ok, merci beaucoup, c'est bon. On va avancer. Je vais lire, papa, on va encore écrire ça, c'est l'exercice écrit, donc. Je vais lire encore, papa, le livre de papa Nzakundomba. Ok, attentive. Fica atento. Divo vele, vo muntu, wei, wu, kakala, muvonga, yeleva, fuete longwa. Je vais répéter.
Divovele, petit, divovele, vomuntu, wei, u, kakala, muvonga, yeleva, fouetelongwa. Oh, je m'arrête là. Je m'arrête là. Vos pareil, nous qui nous silence. Ça va, papa, qu'est-ce que c'est? Tu as compris un peu? Ok, je vais lire moi, deux mots. Attends. Divovele. Ces paroles. Vamos falar, não? Vomuntu. Vomuntu, que a pessoa, né? Si la personne, vomuntu, wei, ukakala. Wei. Wei é onde, né? Ou não, wei não. Wei ukakala. Vomuntu, wei ukakala. Donc, indépendamment donc, on parle de la personne, hein, indépendamment de votre statut dans la société, riche ou pauvre, que des choses riches comme pauvres, vonga, leva, ok, si on va comprendre, vonga, muvonga, vonga c'est beaucoup de graisse, alors on vonga. Grossir. Vonga, voilà. Muvonga, leva. Leva c'est. Vonga c'est comme ça, leva c'est. Grandir. Voilà. Kala eleva fouetelongwa. On a tous besoin d'apprendre. Donc, nous tous besoin d'apprendre. Muito bon. Ok, on va avancer. Non, c'est. À ma caisse. Non, ok, va passer aquí. Un instant. Je vais passer mon écran. Ma screen. 1 minute, please. Je vais share my screen. Screen. Ok, 1 minute. Ok, ok. Papa, que tu sais, c'est facile pour toi parce que on va répéter la même chose. Proverbs. Attends. Est-ce que c'est qui? C'est pas ça là. Non, c'est quelqu'un qui est parti. Sorry, 1 minute. Ok. Ma caisse, c'est l'embas. Ok. Papa, ça va. C'est avec ma caisse. Acho que você, não sei se lembra da. Audi, Kakonde, né? Audi, a Ivisanga, né? Não, essa aqui então você não aprendeu. Ok, Papa Grisset va nous ajudar. Papa Grisset va nous aider. Elle ne se rappelle plus. C'est Anangudi. Un instant. Angudi. Ok. Papa Grisset. Anangudi Avatila Vamosi Kansi et Mwingilu Imbuta. Merci beaucoup. Tu peux lire, s'il te plaît, en français pour notre audience? Les fils d'une même mère qui travaillent dans un même champ doivent éviter les conflits possibles en délimitant de prime abord leurs propriétés respectives. Merci beaucoup. Muito obrigado.
Essa eu não tenho. Não se lembra desse provérbio, né? Não, eu não tenho essa. Eu acho que Ok. Então, tenta ler então em português, né? os filhos de uma mesma mãe que lavram no mesmo campo devem precaver-se contra possíveis contendas, demarcando primeiramente os limites das suas propriedades respectivas. Anangudi, avatilava mosi, kansi, e mwingi luimbuta. Entendeu isso aqui como, né? Anangudi, avatilava mosi, Hum, cansi, hum. cansi que? Kansi, mas mwingi luimbuta. Mwingi limite, né? Cansi mingi lembuta. Essa é a sabedoria Bacon. Quer dizer, isso, vivemos isso, né? Nas famílias, né? Uhum. On vit ça, c'est réel, hein, papa qui dit ça, n'est-ce pas? Ouais, Parfois, les frères, hein, c'est sympa. on a le pango, hein, on va lutter pour le pango, on connaît des histoires comme ça. Hein. Ouais, show the different. Infringement, ok. Vamos avançar. T'as réussi ça? Ce proverbe est utilisé quand quelqu'un est mis dans une situation très embarrassante. Oula. Ansi di Mbolongo. Ansi Dimbolongo. Yati. Yati Yavamoko. Très bien. Ansi di Mbolongo Yati Yavamoko. Você vai perceber isso facilmente. Mas que eu lendo que com você tentando interpretar o que você entendeu. Ansi di Mbolongo Yati Yavamoko. Dá para traduzir? Sim, em português é utilizado quando uma pessoa, né, encontra-se numa situação embaraçante ou embaraçosa. Ah, ok. Muito bom. Batata quente na mão, yeah? Muito bom. Tenta ainda ler o português, por favor. Colocar uma batata quente na mão de alguém ou embaraçá-lo com um problema de difícil solução. Oh, muito bom. Merci beaucoup. Maintenant, je vais lire une phrase. Je vais lire ma phrase en quiconque. Vous savez traduire. Papa qui dit ça, je crois que tu te rappelles. Tu vas te rappeler la phrase maintenant. Attends. Je vais, ok. Un instant. Ok. Ça va comme ça, je crois. Yeah. Je vais lire maintenant. Et voilà la phrase. Qui mfwani pwani, qui mbote mbote. Et qui pwani pwani, qui mbote mbote. Tu te rappelles quoi il dit ça? Qui pwani pwani, qui mbote mbote. Un coup ça va, un coup ça va pas, un coup ça va. Kimfwani Fwani, une bonne pièce, théâtrale. Uma peça théâtrale, hein? Kimfwani Fwani. C'est un gros mot qui congo, hein? C'est un play, on dit en anglais. Alors, é difícil, né, Magues? Nem igual Magues. Tá bom. Eu estava entendendo outra coisa. Desculpa, je m'excuse alors. Kifuanane Yeluzingo, ça c'est facile. Kifuanane, c'est ressemblé, hein? Fuanana. Ça se ressemble à Yeluzingo. Ça semble. Pardon? Ça semblait? Non. Ye veut dire ça, Luzingo, c'est la vie.
A vida, Luzingo. Luzingo é a vida. Muito bom. Ok. On va faire vite. Comme je dis, je vais mettre ça sur. C'est bon? Ok. Olha. Je m'excuse, papa, que tu ça, tu l'as appris déjà, mais on va répéter encore, hein, parce qu'on on veut, on veut être sûr que tout le monde comprend. Vamos repetir isso, é a primeira lição, mas queremos ter a certeza que nós todos entendemos bem a primeira lição, porque temos que ser capazes de poder transmitir aos outros, ensinar. É muito mais para você, mas que esse, que Ambote quer dizer o quê? Yambote é como está? Desculpa, está em inglês. Que Ambote. Tata. Tata é pai. É pai, mas é muito mais. Porque nós dizemos pai C, né? C de ame. Talvez mais velho, né? Ou adulto. Non. Papa qui dit ça, je dis que elle a bien répondu, hein, mais Tata, c'est surtout un titre pour Monsieur. Voilà. Parce qu'on ne dit jamais, bon, je sais pas, on peut se forcer, hein, on peut dire ça, mais on dit Sédia, mais c'est pas pai, c'est au pai, père, Sédia, mais, hein, mon pai, mon père, Tata, mais, bon, não sei, né? J'ai jamais entendu ça. Tá bom, né? Tá. Ele fala, mas o sentido mesmo é ser monsieur. Papa, que dit ça? Alors, bon, attends. Alors, il y a quelqu'un qui a écrit en français, mais il y a des mots. Je vais passer ça, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Nengua. Nengua. Nengua pode ser irmã, não? Nengua. Irmã. A mami, acho que a mami não está assistindo, senão ela devia estar escrevendo já. Olha, a mami tem que escrever aqui. A maquesa. Está passando uma. Nengua. Como é que diz isso? Senhora, então. É. Como é que diz isso? É madame. Voilà. Podemos dizer mamãe, né? Mas é madame, título mesmo, respeito. Hello. Nem como é que é ser? Sim. Ok, va vite. Ingueta. Certamente. Muito bom. Você vai ensinar essa lição às crianças, né? Um dia. Essa aula, je dis qu'elle doit enseigner. Elle doit enseigner un jour à Kikongo, la première leçon du mois, hein, la première leçon. Tout le monde a bien compris, on a compris la première leçon. On a bien compris. Alors, V, c'est? Non. Non, rapide, on va vite. Ok. Alors, la prononciation, s'il vous plaît. Sala Kiambote. Nengua, Makese. Sala Kiambote. Essa aqui tem longa, quer dizer, tem vogal longa, né? E outra sala que não tem, quer dizer o quê? Trabalho. Ah, muito bom. Isso aqui tá bom. Passou o texto então. Ok. Wenda Kiambote. Quem diz assim? A quem? É quem fica. Ah, muito bom. Wenda Kiambote, goodbye. Je vais vite voir que ça passé, tu as passé justice, ça, tu as déjà. Ok, ici je vais souligner un peu. Hein. C'est nous ça là, donc c'est vous, ou bien tu mets elle, hein? Elle.
Lusala ou Nusala. É a mesma coisa. Estamos a despedir quem? Nem como é que é isso? No plural, né? Estamos a despedir muita gente. Ou o mais velho. Eu quis dizer isso, mas fiquei com receio. Mais velho. Ok. Alors, je vais m'arrêter là. Vou parar ali porque já passamos por aqui, né? Pode fazer revisão sozinha. Tá bom, né? Tá. Que o mais importante, não indagamos isso tudo, a gente já aprendemos. Então, vamos à lição de hoje. Bom. Ok. O papa qui d'ici, c'est la révision encore. Je m'excuse, hein? Parce qu'on doit avoir la patience pour attendre nos frères et sœurs. Papa qui d'ici, ça va faire de nouveau ma révision. Oh là là. Oh là là. Qu'est-ce que c'est qui? Yeah, ok. Je vais partager mon screen. J'ai un problème technique, hein? Je m'excuse, hein? Desculpe, toi qui as un problème technique aqui. Attends. Alors, je vais faire recours à ma... Ok. Ok, j'ai mon PDF file, ça va marcher quand même, PDF file. Non encore. Ok, ça va maintenant, ça va marcher. É muito mais para si, hein? Nem como é que c'est, hein? Sim. Je dis que c'est pour elle, parce que nous, on a déjà... On va que ça. Ça, c'est la deuxième fois. On va revoir ça. Tu revois ça. Understand. Save. Ah, ok. On va vite. Basicamente, está a dizer que estamos a aprender para falarmos Kikongo, tá vendo? On est en train d'apprendre pour parler le Kikongo. Lesson free, plural. Ok. Nengwa Makese. Owana Bisingadia. 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 Kewauque. Oyau. Kebisingadiaco. Muito bom. Oana. Se for singular, uma criança só, como vamos ler? Vamos ler uma criança só. Eno, né? Não entendi. Eno. Papa que disse ça, c'est anglais s'il te plaît? Omoana.
Omwana. Esse mwana quer dizer, crianças, né? O mwana, e aqui? Tusinga. Osingadia. Osingadia. Que wako, vê, e aqui? Omwana. Oyandi. Osinga. Que singa diaco. Isinga diaco. Basicamente aqui, o que... Eu preciso ajudar a souligner un peu ici. Hein? Tu vois que et quoi, hein? Hein? Ça va de pair. Hein? Donc quand je dis, quand c'est négatif, c'est comme en français. Quand je dis je ne, on sait qu'on va dire pas à la fin. Tu vois? Je ne veux pas. Donc je ne veux, ok. On va finir, on va souligner pas. Donc, que, ko. Vão juntos, que e ko, no negativo. É uma questão. Ok. Que singa, que besinga, diaco. Ok. Nenhuma que se. O aquento. Bisinga lamba. Muito bom. Kewauque. Kewakwe. Kewauque. Ve. Oau. Oyao. Oyau. Que bisinga lambako. Muito bom. Singular, singulier. Nenhuma que se. Singular. Esto. Quento. Yeah. Quento. Quento. Bisinga. Não, tu singa. O singa. Muito bom. Lamba. Kiwauque. Ve. Yandi. Kisinga lambako. Muito bom, muito bom. O aquento besinga lamba. Que wakwe ve oyau que besinga lamba ko. Papa qui dit ça, s'il vous plaît. O antu besinga vata. Que wakwe ve oyau que besinga vata ko. Singulier. Mutu osinga vata ke wakwe ve oyandi kisinga vata ko. Muito bom, très bien. On va, Céline qui proposait, attends, je crois qu'elle a écrit, hein, attends un instant. Ok, elle ne vient pas aujourd'hui. Ok. Elle a proposé qu'on ait un jour, on va faire un jour, on va juste dialoguer en Gikongo, hein, en direct. Ça va pas que que propose, né? Ela disse que dia vamos ter. Quer dizer, naquela aula estava. Após, tá, pronto, eu sou diálogo, parce qu'on a déjà appris, bon, on a déjà appris quelque chose, hein? On a appris déjà quelque chose, comme vous dites en français, ce n'est pas rien. Mais dans le dictionnaire là comment il s'appelle? Anglais? Hazel Carter là. Ouais, le dictionnaire le document, le cours. Dans le document, il y a des verbes à la fin. Dans le dictionnaire, il y a des... well done, ouais. Ouais, parce qu'il faut... La grammaire, ouais. Tu es en train de réviser, hein, c'est bon, hein? Ok, Nengwalina, desculpa, Nengoma Kesa. Endezi Zawana Bisinga Sala. Muito bom. Kewauque Ve Oyau
Kebisinga Salako. Kebisinga Salako. Singular? Ndezi. Ondezimwana. Ondezimwana. Usinga Sala. C'est bon. Usinga Sala. Kewaukwe. Ve. Oyandi. Kisinga Salako. Tout bon. Ok. Avant de continuer, très important. Attends, je vais m'arrêter un peu là-bas. Je vais m'arrêter là. Vraiment vers ma cause. Le pronom, on a dit la fois passée, le pronom en Kikongo, on les appelle possessif, hein? C'est l'expression parce que ça varie. C'est pas vraiment pronom comme en français, en portugais. Ça dépend. On va voir ça dans l'application. Et comme a gente da vez passada falamos que o pronome Kikongo chama-se possessivo, sabe? Quando você diz pronome possessivo, pronome pessoal, nós não temos aquela expressão, mas chamamos de possessivos porque muda, depende do contexto, você está usando a mesma coisa. Alors, question. Première pessoa do singular, pronomes. Adjetivos, né? Não, adjetivos não. E sim, adjetivo, pronome, possessivo, pronomes. Mas no contexto de Congo. Diame. Là, déjà, c'est déjà appliqué. Pardon, tu peux répéter s'il vous plaît, papa? C'est ame, diame ou ame. Très bien, j'ai mal compris. Ame, primeira pessoa, e segunda pessoa, I guess? Yandi. Aku. Não. Aku. Terceira pessoa, desculpa, ficaste em férias, 1 mês, 2 meses. A terceira pessoa, Andi. E nós, primeira pessoa plural, Eto. Segunda pessoa, deuxième pessoa pluriel, Eno. Terceira pessoa plural, Au. Oh, muito bom, très bien. Donc, à part le chiffre, disons, quand, disons, je tourne la page un peu, os números, Monsi, Pavala, Monsi, jusqu'à Kumi, il faut mémoriser ça. Parce que les dizaines, c'est pas la même chose, c'est la répétition, hein? Même les centaines. Então, você vê, né, Marquês? Memorizamos as unidades, porque de 1 até. Depois temos dezenas, mas é a mesma coisa nesse contexto dos adjetivos. On doit absolument mémoriser ça parce que ça va se répéter toujours, tu vois? Alors, como que eu digo o meu dinheiro? Comment est-ce que je dis mon argent? Bon, disons beaucoup, hein? C'est beaucoup. Meu dinheiro. Zimbuyame. Zimbuzame, né? Disse ame, mas Très bien. Pourquoi? Por que a gente diz Zimbu? Por que a gente não diz Zimbuyame? Se calhar deve ser por causa da junção, não? Ah, tem que ser, não se calhar, é ciência. Pourquoi nous disons Zimbuzame, papa qui dit ça? Pourquoi je ne dis pas Zimbuyame? Parce qu'il y a le Z, ça s'accorde. Ah, très bien, très bien. Parce que le Z, on oublie entre guillemets le M, O-N, parce que M, N, c'est juste pour la tonalité, hein? Mais la lettre de référence est Z. Quer dizer, Z, alguém respondeu? Muito obrigado. Merci beaucoup. Namonizame, hein? Zimbuzame. Ok. Alors, qu'est-ce que je disais encore? Ok. Alors,
Yuma, Yuma, c'est les choses, les objets. Mhm. Alors, mes affaires, mes objets, comment je dis en français, en Kikongo? Comment que digo? Minhas coisas em Kikongo. Yumame, né? Não, não estou a ver bem. Yumame, não? Não tenho certeza. Papa que disse ça? Yuma Diame, non? Ah non, c'est Yame. Yame. Ah, voilà, c'est ça la règle. Mhm. Yuma. Yumame. Não, 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 não. Yuma Yame. Quer dizer, Yumayami. porque o prefixo depende, porque temos ame, aku, o prefixo que a gente vai colocar depende da palavra, substantivo, tá vendo? Como é Yame, aqui metemos Yame, Nzimbu, como temos Nzimbu Z, que é nessa tonalidade, né? Mas a letra é Z de referência, então Nzimbu Zame. Ok, não gostei do tom dele, elle continue, ok. Tu vois, tu peux lire, papa, tu vois ce qu'elle a écrit? Mes problèmes. Mambu. Mame. Mambu. Ah, voilà, Mambu Mame. On a toujours Amé. Ah, Nengua Makense. Olha, c'est quelqu'un, alguém t'a ajudé, hein? Elle est en train de t'aider, hein? Tu vois? Umayami. Ah, muito bom, Yuma. Nzimbu. Nosso dinheiro, o nosso dinheiro. Nzimbu. Zeto. Ah, muito bom. Ah, lembrou-se, Nzimbu Zeito. Muito bom. Então, eu vou continuar de novo. Já, on va bientôt finir. C'est vite, vite. Hein. Juste pour dire que. Deixa-me tirar isso aqui. Tu vois maintenant ici. Pas precisa. Ici, tu vois. Toujours on a Ame, Aku, Andi, Eno, Eto, Eno, Ao. Mais ici, c'est pas la même. Ici, V, Oyao. Ici, c'est pas possessif, tu vois? Tá seguindo. Como é que é isso? Aqui, nesse caso, não é mais. Não é pronome possessivo, tá vendo? Nesse caso, mas a aplicação mesmo, tá vendo? Ok. Ao, eles, né? Yeah, mas, nesse caso, não é possessivo. Esse já é pessoal, tá vendo? Yeah, ok. Vamos terminar já. Então, daqui tu isso. Emfumuza mavata besinga vyoka kewaukwe. V. Uyau kebesinga vyoka ko. Très bien. Emfumuza mavata besinga vyoka kewaukwe. V. Uyau kebesinga vyoka ko. C'est anglais, s'il te plaît, papa. Daqui isso. Mfumuza mavata osinga vyoka kewaukwe. V. Uyandi kisinga vyoka ko. Tu as bien répondu, mais si tu mets tout ça au singulier, c'est bien. Mfumu Vata, oui, ouais. Mfumuza vata. Donc, on va dire un village seulement, Fumu Vata, donc. Ouais, Mfumu vata. Ouais. Ouais. Fumu Vata, voilà. Mfumu vata osinga vyoka kewaukwe. V. Uyandi kisinga vyoka ko. Kisinga vyoka, voilà. Aqui, o BSI, BSI, hein, on élimine ça.
Nengo makese. Owana bisinga leka. Kewaukoe. Ve. Oau que bisinga leka. Oiau que bisinga leka. Então uma criança sofre, como que a gente vai ler? Omoana. O singa leka. Kewaukoe. Ve. Oyandi. Muito bom. Que singa lekako. Ah, muito bom, voilà, très bien. Oh, nengo este dito onde na fumuvata. Ah. Fumuvata, très bien. Tu as réussi ça? Alors, comment tu vas lire, hein? Comment si tu dois lire en Kikongo de l'autre côté, comment tu vas lire au pluriel ici? Oubliez O déjà, O, effacer O, tu vas dire quoi? Antu. Voilà. Bantu, que uno seulement usa muito bem no plural. Ok, o Antu, besinga vivila, que wa kwe, tá daqui tá? O Antu, besinga vivila, que wa kwe. V. O Yau, que besinga vivila ko. Ah, muito bom, très bien, très bien. Ok, nengo makese. Mfumu zamavata bisinga vova. Que waukwe. Ve. Oiau. Oiau. Que besinga vova ko. O singular, então? Fumuvata. Fumuvata. O singa vova. Que waukwe. Ve. Oyandi. Que besinga vova ko. Ah, nesse caso não. Quando é singular, B já não vem. Oyandi, que singa vova. Eu disse que singa vova ko. Ah, desculpa, eu percebi mal. Muito bom. Ok, muito obrigado. Merci beaucoup. Agradecemos por votre patience. Prochaine fois, on va marcher. Hein? Donc, section 5. Hein? Alors, on doit se préparer. Vamos. Kikongo Vovila. Et nous allons le visiter comme le tête. Qu'est-ce que j'ai dit? Vamos nos preparar para falar Kikongo. Non, papa, tu as compris ce que j'ai dit? Vivila, Emono, Mukikongo Ivovila. Il faut que le visite on le t'a dit. Hey! Intervalo, essa parte. Não entendeste? Eu disse. Eu vou falar que como se você não entender, né? Esse é o vosso problema. Je dis, je vais parler que Congo, si vous ne comprenez pas, c'est votre problème. Tu pourras m'écrire la phrase là? Attends, un instant. Congo, Ivovila. Evo, Kalu, Visidiko, Malutadidi. Mugikongo Ivovila. Evo, Kalu, Visidiko, Malutadidi. Tu peux lire pour voir ici, alors. Elle va lire. Mugikongo Ivovila. Evo, Kaluvisidiko, Malutadidi. Malutadidi. Mais qu'est-ce que c'est pour les Mukikongo Ivovila.
Evocaluvicídico malutadili. Alguém ajudou aqui que vem en français. Eu vou falar, vou continuar aqui. Eu vou falar em Kikongo. Mana Esther, e concluir. Se não entender, eu vou problème. Ok. Merci beaucoup. Muito obrigado. Je prends nos Mas photos. é mesmo malutadili. Malutadi, eu sou tema. Malutadili. Ok. Luenda Kiambote. Toma Je prends nos sala. photos, ça. Sala Kiambote. Voilà. Vitondele. Ça la tient beaucoup. Luenda Kiambote. Allez, Bye. bye. Bana Vitondele. Fugwambote. Uenda Kiambote. Pode dizer. Ok.